the new yadi poa atwa thon yesa. A ho, a miasu atwa a ho pipade. Mimi atwa titan lo yin thon laza. Chow laza bai ba to nyaku, li piti, to nyanga konik, tit thon kani. Pidi pep hai ne po pe bade. She yet the tata se chow kute zola. Anaga atwa kaimate a set atwa twego. Shopet swati sao ya me a chimpa. Anaga atwa kaimate me sui a set atwa twego. Di kala ma ti sao pa le me se daka. Luda san ni pi amya ajo atwa. Sinsa ni tapade. Go zola. Tata the se chow kutni. Awe ki twa yi ne jamayi. Nyata myo me pit ao atu the di pu te bade. Alo kui ma shi ni de ama ayuin twego. Sani the ja pu bin pi ao mien mu. Ya pa le me di kala ma ngwe jesu zao mu ne. Pat the pi ao mien mu mya ya shi pa le me. Ko ye zwe jao mi thazu the ku long ye. Akhe akhe twego jo lwa nai ba le me. Ko ye zaga pyo so mu jao. Mi thazu atwin ma nwe thwe te na le mu twe. Ya pa le me si bwa ye ma anu pinya. Dho ma ho si wa lo ngan mya ajo pe ba le me. Ko ye lo ngan khwe ma atin apwe ne. Su pao lo kan ya ma kaung sao khwe. Ya pa le me amya pi tu ne set san ya de. Alo twe ma ko ye zaga pyo kaung mu jao. Lu chai mya ba le me lu mu pa won chin ma. Ko ye nyan ye phet myet mu jao. Along ka thabo cha pa le me ko ye. Aswa asa ko lu mati ao phong kwe tha pi. Ache kao ko sao ya mi ka la pa. Ko ye nyan pinya ka akhe akhe twe cha ka ni. Shopet te lan sa ko sha twe pa le me. Di kala ma ni e ne mi thazu atwin ma. Along e jan tha ya mu twe jo ya pa le me. Sa ni jo ko tao cha si nin jin. Ubade si kan mya to ma ho tin ti shi tha tho. Aman taya mya ko liet liu shu mi jin. Dho ma ho tan bo ma tha mi jin myo. Phit nai ba di. Ta se zo la ta tha ta se chow. Khu ni, nyi a ko ma dama twe ka tin ye ain twin ye ma. Win yauk swet phat ta myo jo ya tat pa de. Nyi a ko ma dama twe ka tin ye ain ko. La yauk pi pyo shwe se ya mya phan ti pe tat pa de. A chou a phien di ka la ha tin ye. Se e jan pi ngin jan mu. Sha pwe chin, pa. Se ta zo la ta tha ta se chow. Khu ni, mi thazu we twe ne atu ate ka na chin se ya twe ko. Pian le pyo so mi tat pa de e ma ni yin. Shou phet te pinya yat twe do ma ho. Sa phat jin ma atu ajo shi pa le me. A chou a phien di ka la ha tin ye. Se e jan pi ngin jan mu. Sha pwe chin, pa. Se ta zo la ta tha ta se chow. Khu ni, se ta ka tai pwe win lo se shi ni pi. Be tu ko ma a short ma pe lo phit ni pa le me. Anu pinya san ya phit si mya to ma ho. Anu pinya lo ngan mya ma ajo a myan. Ya pa le me mi thazu atwin ma thabo tha pwe lwe mu twe. Shi yin tao zwe ne ti nan pho. Lo at pa de ko ye zaga pyo so mu ka. Lu ngwe twe atwa ne ne te se ku yin mu. Phit si pa le me ko ye song phat chat twe ka. Tu ta pa ko an o se ya phit ni tat pa de. Pinya yat san ya pian pwe twe ma ma thin mat tha de. A pyaung le twe chaung ya la pyaung le tat pa de. Wadana tu tu twe ne su paung pi son sa ya de. A lo twe ma pa we phit pa le me. A yin ka ma ao mien ge te khat khe de. A lo twe ko di ka la ma ao mien a. Lo pa le me ko ye zaga pyo so mu jao. Lu mu ye ma yo a lo khwe ma ba myet na pwe ne ba le me. Se ta ka chi le ni pi be tu ne ma so. A sin pye aung paung tin nai mi. A che pa a che ye ma zaga pyo pho ka. Ya shi pi pyo shwe se ya a che mya. Pai san ya pa le me lu mu ye. Ne pe ka ne khita a set a thwe pyan ne tat pi. Ko ka ba ne ko ne lo se mya ba le me. Ko ye a lo lo ti mien te nyan ka. Po mo a kaung ni pi pe an de ye ko. Jo ti nai ba de ain chan mie to ma ho. Ain thong pit si a thit twe we yu pho. Ka kaung ni ba le me sa ni jo ko.
သောက်ကြစီးနှင်းခြင်းဒီစနစ်တကျရှိမှုဖြင့်စီပြဥပဒေများကိုထိသက်မြတ်နိုးနေပြီးတာဝန်ဝတ္တရားများကိုတန်ဖိုးထားလေးစားစိတ်ဖြစ်ပေါ်နေပါလိမ့်မည်73ရက်2016ခုနှစ်ဇော်လာမိသားစုအတွင်းမှာသဘောထားပွဲလွဲမှုတွေရှိရင်တောင်ဇွဲနဲ့ပြည်နိုင်ဖို့လိုအပ်ပါတဲ့ဒီကာလမှာစတင်တဲ့လူမှုဆက်ဆံရေးတွေကအေးချမ်းတဲ့သဘောရှိနေပါလိမ့်မယ်စီးပွားရေးမှာအခွင့်အရေးသစ်တွေကိုလက်လို့မခံဘဲဖမ်းဆုပ်နိုင်ပါလိမ့်မယ်14ရက်2016ခုနှစ်ဇော်လာကိုယ့်ရဲ့စွမ်းဆောင်ရည်ကလူအများကြားမှာထင်ရှားပြီးပြိုင်ဘက်တွေကနောက်ဆုတ်သွားပါလိမ့်မယ်မလိုအပ်တဲ့ငွေကုန်ကြေးကျတွေကိုထိခံစိတ်နဲ့ထိန်းချုပ်ရမည်ကာလဖြစ်ပါတယ်အဖို့တန်တဲ့ပစ္စည်းတွေဒါမှမဟုတ်ယတနာတွေဝယ်ယူစုဆောင်းဖြစ်ပါလိမ့်မယ်